Ngalama ya mikalile noyiendeeye kuvinyiia mwenenthi mwaka umwe itina wa President William Ruto kwosa uteleva wa nthi Nimo mawoni ma enenthi kauntini ya Makueni mwaka umwe itina wa silikali ya Kenya kwanza kwosa utongoi wa Kenya maikonia na kuendeeya kwambata kwa ngalama ya mauta indi maonanya muikiio ikinya ta itonya kuvinduka kwisila ngetha ila aimi meukwata kumana na ngalama ya nthi ya mbolea. Kennedy Molinge ni ripota witu kuma Kibwezi Makueni. Enenthi mainena ni maweto vathokoni nondu President William Ruto wathanite kuthinikia maundu ma ngalama mikalile mwaka umwe na kwosa uteleva wa nthi ya Kenya. Uneni wake tawatielele kwitha wio wa mala nondu kuvikia Undu aisakuania maikonia na kuendeeya kwambata kwa ngalama mauta mangali ala matumika sektani cionthe cia nthi ya Kenya. Kuongeleka kwa mathoa ma bidhaa cia kawaida cia liu na ciendu ingi ta mathoa ma stima. Maundu matela isi ni momo mbe mauta ni maambatie na mauta maambata sindu cionthe ni ciambatie na kila kindu kyonthe kyambata mikate nini means of transport sindu cionthe ciambatwa na wenthia mikalile ya real asla ina thina na ina vina oteo peo twindu tunini tukuwa tutheiwe no bala mwenenthi wa kawaida twinecio mubikea mauta ni mongelekile na weza kuithia kila kindu kyonthe ni kyambata kuwa numena thina mwingi na no gitumio nonie kwa kundu andu mende ni kukwa ninza especially ona bakwitu Makueni andu ni mokwa ninza nundu kwina liu enenthi yameonanya muikiio kumana na itambia silikali kunenga na mbolea cia mathoa manthi maundu ta matona kwosa mukondo ula wailite ivinda ikuviyukite maiweta oyu emiala matethekete na mbolea ita mevindani ya ngethele kuikithisya nthi ya Kenya liu akuena na kweka kutumia ngalama mbingi kuwa maleu nthi cia nza thini wa maundu ma uimi nitukuona mawaliku maivathukanio thini wa maundu ala serikali ya Ruto yikite itukuona nunenganite fertilizer wina thoa wa nthi muno na ai maingi ni mosie mai ma ketha mbemba na mutu wa thea witu kuona icio si vathukanio mitu ni theiye ya kilo ile tukuona mutu wita wa 130 kundu 150 kungu 180 kuma manele na 50 uri tutunge amuvea serikali wa Ruto kwa gutetheesya aimi kuketha kana kuima liu kwa wingi. Sekta ya uiti ila yungua silikali cia kauntini tetheania na silikali ya kati ikosolewa vanene kumana na kila kuwetekata ivalukite masipitali kana kaunti cithi ikwata mbesa kwa wakati ula yani na ndawa indi anisiyopika sipitali kwevinda ila yani na matakitali maikwata mbesa kana misala yo kwevinda ila yani windi ayuni meka site no thukumine museo oteo thini wa sekta ya uiti pena mathino maingi mwenenthi wa kawaida thini wa bottom up economic model mwenenthi wa kawaida ndavikika ukendea ngalama yake ni athewa maundu ma NHF ma athewa ni mawetiwe ni Ruto musumbe waitu lakini ndai siona maundu acio mawetawa kuithi kwitu tonie tamala kwa mwenenthi wa kawaida kana the real asla ni wendea na kumea muno maundu ma witi ndio ndo waikwa masipitali maitu mena matakitali ma kuyana lakini thino la munene ni ndawa masipitali maitu maina ndawa withi sipitali mundu wakuwe muo kana we mwene we muo ukobya laini na mwisho wogiza kuandikiwa ndawa uthi ukowe chemist. Delivoti ya Utongoi TV kuma kauntini ya Makueni. Jenita wa Ken Molinge.